Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ba'd. Olwaleero nenze twegereseeku kudimu ku mpisa d'obusiraamu n'enkola y'obusiraamu ng'enkola eno eyambaku abantu okuba ekirala, eyambaku abantu okumala ebizibu, ate etolawo obukyayi singa tuba tugitambulireku, n'empisa y'okuba abagabi. Asakha wal karam, okugaba mu busiraamu. Allah yakola amadaala g'abantu mu busiraamu nga tigagayaga. Mu nsi tuwangaliramu ayi mulimu banaife enfuna yaibwe ng'eri waigulu okusinga eyiyo. Tilwakuba nti balina amagezi mangi ino, baprofesa n'abantu baira bagayiga ayitibwe kiri. Tilwakubanga nti bakola ino, abantu abagayiga tibagemaku na bugeme tibakola ino. Kabiri abakola ino n'abo abaavu, abasinga ositula, abasinga okukooga, abasinga okutambula. Omuntu atambula mayiro na mayiro olunaku ali kutambuza bintu. N'olwekyo tikukola ino tinokuwa obugayiga, tikusoma ino nakuba amagezi mangi, tikuba mweru ino oba mwerugavu ino, tikuba muwanvu ino tiniwalengera ebirungi ebiri ono omumpi talengerayo. Yo Allah subhanahu wa ta'ala ate obe yakikola. Yakoba mu Qur'an yakoba ati walau basata Allahu rizqa li ibadihi labagaw fil ard. Singa Allah subhanahu wa ta'ala yali alekuire buli omu kyayenda akifune nga twagayaga tibyandinumye, era tiyandibaire yayenda kusaala. Esaawa ntiwanika emikono ng'oli mwavu ewa Allah subhanahu wa ta'ala ng'osaba bugayiga. Kati n'omugayiga yena alanika emikono ng'alisaba Allah amukuumire obugayiga obwo n'okubumwongeraku. Kati kuba akafaanane nga twena twalinga twagayaga buli omu alina biliyoni 10 ku munsi muno. Ani yandibaire shamba boy ewuwo eyalikoze obwa maidi nani abantu abepakere okujja mu nsi d'Abarabu okukola baligire kukola ki? Ani yandibaire driver w'emmotoka yo. Bajjamu obulamu buno tulina okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala engeri giyabukolamu. Buli omu alina engeri gy'amalira mwine ebizibu bye. N'olw'ensonga eyo Allah bwe yamanya nti eriyo mwene yakola abantu madaala ago eri abeetaavu, yataawo empisa eyo ey'okuba nga tulina okuba abagabi fil badri wal ata, era nga kiyamba ino ekintu ekyo ikmalul iman, okutuukiriza imaani y'omuntu, omuntu omwikiriza omutuufu. Omuntu naye aba nga asaala eswala 5 nibwe aba nga yeebisa atya, aye nga mubutuufu tamalira bantu bizibu byabwe, obuyikiriza bwe busigala nga buli butyo. Era obukyayi bumwidaku. Omuntu abantu bajja kwemba haji waife nga haji oli waibwe kituufu. Bwe bayida mu nnumba ye, bayida mu kisaakaati kyo baganayo ekyokulya wakibawa, bw'aba walina ebizibu omuyamba ku buzibu obwo. Aye omuntu atayamba atagaba, omuntu oyo taba mulungi. Mwidukire Ibrahimu alayhi salaamu ekyafaayo kye. Allah subhanahu wa ta'ala kyayogeraku mu Qur'an suratu Dhariyat aya ya 24. Allah akaba hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Ay Allah subhanahu wa ta'ala alikubuuza Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ati wasmaku ku kyafaayo kya Ibrahim bwe yakyaza abageni abo be yagabula, al-mukramin be yakoleraku ekisa, be yakoleraku okugaba. Ili dakhalu alayhi faqalu salaman. Abasaadha bano baida eri Ibrahim, in fact baida ku mulembe gwa kujja kuzikiriza Lutu. Aye babitirako ewa Ibrahim okumwera ku kibali gyokola. Bwe bangire wa Ibrahim bamutolera salamu, bamwendeza emirembe. Ibrahim yene yabandeza emirembe. Aye mukaseera ako faragha Ibrahim yajja mu ifumbiro, yajja eri mukyala we ila ahlihi fajaa biijilin samin. Amangu ago abageni abatuuse nga bakatuuka yabaleetera ekyokulya, yabaleetera mbuzi ngansavu nga gyabafumbiire. N'olwekyo wantu egamu nti min awjuhul karam wasakha, abantu abagabi osookera nako bona mu maka gaibwe. Buli lwokyaza abantu bwaba nga abantu bafiireeku, abantu abandi mukyala bakubira esimu yakoba ati muna nina abageni awaka, oli yakoba ati nze abageni bantamaiza. Balunguma bako bati awo waliwo enjira, ye lwaki baidanga wange watandika okumubalira
mulamu ogundi ye nga tibakyala kuwoyo ewanani nga tibajjayo bajjama twege okuba nga tusanukira abagenyi kebaide yetuli ate omugeni bwalya ku senteyo n'omugulira emmere n'alyako tubenga neisanu kuba ati alhamdulillah allahumma at'im man at'amana au allahumma at'im ahla hadha albayt ay allah nkusaba oliisa abantu bana batuliisiisa twende oliisa abantu b'omunumba muno eyeduwe baane neino wewanga osaze enkoko eri gyakuleetera enkoko edindi 10 twege okuba abagabi bwetwidde okuba abantu abalungi allah subhanahu wa ta'ala akoba mathalu alladhina yunfikuna amwalahum fi sabilillah ekifaananyi kiyawa eri abantu abagabi abatola kusenda ye basadakira abeetaavu kamathali habbatin ambatat 7 sanabil yamufaananiza nga bwobona empeke gy'osimba oba mpeke ya bidandaali oba mpeke ya duuma oba mpeke ya maido osimba empeke endala eti yonka yafulumya ebibeere 7 n'okuswika omuntu asimba ekidandaali yakita mu itaka ati amaadi gayuyira kyafuluma kiti bwekifuluma ku luya kyataako ebibeere nga oba ebidandaali ebindi nga 12 fi kulli sumbulati 100 habba aye nga mu buli kirala ekyo ekibeere ekifulwime kiriku obubala kiriku ebidandaali ebindi nga 10 weesanga nga omuntu wasulira mu kiina empeke endala eti aye ogiire okugitoolayo ng'efulwimya empeke 10 oba empeke 50 wallahu yudhaifu liman yasha bana buli muntu asaddaaka ekyo nekifaanyi allah kyakuwaire olijjawaayo 10 okuyamba omuntu oba okumuliisa oba okumuweerera oba okumwidandaba 10 kya siringi aye allah subhanahu wa ta'ala yudhaifu liman yasha alijja kubizaamu mu 10 ekyo ofune mitwalo na mitwalo ofune miliyoni abantu abagabi bana beesiimye emyoyo gyaffe tigenda agaba omwoyo guloba sheitani ede ya communicatinga n'omwoyo gu yakugoba nga bw'ojja okwavuwala ashaitani yaidukum alfakra sheitani buliide bulirogema mu nsawo ecommunicatinga ku mwoyo kwe yakwati buti olikuwaayo osigala otya n'olwekyo tuyamba abantu abo kubanga ate n'emaali eyo gye tuwaayo n'emaali yaife yeene lumu nabbi sallallahu alaihi wasallam yali ni basahaba yababuuza ekibuuzo yabakuba ati ayyukum maali warithihi ahabbu min maalihi nani kuimwe nga emaali yabamulekwabe nigyasinga okwenda okusinga emaali ye kalu ya rasulallah ma minna illa maaluhu ahabbu min maali warithihi ekibuuzo kyobuuziza ife abali wano ezizasinga kwenda maali ya musikawe okusinga yiye buli omu ayenda kikye kati bwe bamala bawuliriza nabbi kikyayenze mu kibuuzo ekyo maali yabamulekwa n'emaali yo alibuuza ku byombi singa idha khuyirita singa bakubuuza ku kino ni kino kiba kyosinga okwenda bonabona bamukuba ati aye nabbi ya rasulallah ife abalega twena omuntu asinga kwenda kikye nabbi yabakoba nti famaaluhu bwe mba nga mukitegeire mutyo buli omu akitegeire mu abali kwimwe maaluhu makaddamu emaali eyiyo neyo gyotoire wawaayo saddaaka wawaayo okuliisa abantu okusibulula abantu okusala udhuhiya okuzimba omusigiti okukola engira okusima enaikonta alimuhimu buli kyokola ekirimu omugaso eri abantu naye emaali era gyowaireyo okuba nga oliisa abantu babawaka okuyamba baganda bo okuva mu bwavu baganda bo abantu ba famire eyo nayo makaddamu nakyo kyowaireyo wamaali warithihi emaali yabasikabe maakhara nako kolese munsawo wakoti kano kantereke sonde sente dino gyagulira mu baana ploti oba ngyawazimbira mu rentals ebintu ebyo birungi aye leka kubanga nibyomalire kwesira eyo kubanga ebyo byojoleka ku nsi era bw'obanga ofiire omuntu ajja osoma ripooti yo ajja asoma lisiti y'ebintu aye asoma byolese era alagirira nti bino abirese kitegeeza ti bibye ayina babirekeere basoma ettaka lyolese eka 10 rentals olese amayumba gawapangisa ebugembe oba Kampala olese abaana olese abaidukulu olese akasomero byona obirese aye mu ripooti eyo timujja kubaamu asoma biki byogire nabyo
ekyo nga nekiraga nti bino byogenda byonna ebibyo bitegeerwa Allah subhanahu wa ta'ala n'abiidi era bw'otuuka eyo abikwandulira bino byolese ku nsi otuuka mu ntaana baabikubuuzaaku tiniwa alikubirya aye niwe alina okubiriira ansa kubanga rentals dewaleka ekizimbe kyewaleka eitaka lyewaleka engoye dolese emotoka gyolese byona bajja kubikubuuzaaku wabifuna otya kati iwe nga ansa eno nga bane baligabana abandi mu kwekuba abandi Allah basaasire baligabana mu bulungi bw'obanga wafuna bya haramu nga bikulemye okwanukula mu kabuli eyo ene bano bafuna bya halali iwe byafuna mu haramu bano babigabana mu halali kulwokubanga maalul warithi olwo omusika yabataidi wamuzaala yagana nga wagula eitaka kati yagabana eitaka baba leyaleka kati aligabana mu halal ayewe lijakuleetera bizibu nga lya haramu n'olw'ensonga eyo bajjama tebakubiriza tuba abagabi twewala obukodo omuntu akodowala n'akodowalira n'abantu bawaka abantu b'amaka ge balinaku obuvunaanyizibwa tubitiiza okodowala bajjama tube nga bagabi ate nga tugaba okusinziza ku bantu nga bwe bali okumpi n'ife bw'oba ni muganda oba omuntu wa famire nga naali obubi gwoba osookereku bwe tunaatolawo obukodo ne tuba abagabi tujja kuba abantu balungi kijja kuyunga oluganda lwaife kiyunga enkolagana yaife saba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe emaali atatute mu bantu abagisaddaaka barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh